Narcolepsy ni imwe mu ndwara zifata imitsi nsozabwenge, zituma umuntu ahora asinzira igihe icyo ari cyo cyose kandi ntabashe guhagarika ibitotsi igihe bije. Mugenzi wacu Eugenie Mukankusi araganira kuri iyi ndwara na muganga Angelus Nindereye, impuguke mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe. Avurira ku bitaro by'abasirikari biri mu Kamenge mu Burundi, Hôpital Militaire, agakorera no ku kigo CNPKA cyita ku bafite indwara zo mu mutwe kizwi ku izina kwa Rojanti i Bujumbura mu Burundi. Dr Nindereye aratangira asobanura ko indwara z'ibitotsi ziri mu bice bitatu. Hariho kudasinzira ukabura itiro, hariho no gusinzira cyane ukarenza amasaha yikanje gusinzira, hakabayo no gusinzira wongera ushiramwo ibindi bintu bidakenewe, nko gusinzira uvuga, nko gusinzira wekenya nenyo, nko gusinzira ugendagenda, basanga bavyutse bagendagenda. Zose ni indwara bibaho. Kuvuga kurenza amasaha yategekanije gusinzira, no kuvuga ko umuntu asinzira neza, asinzira hagati y'amasaha 6 yari umuntu akuze ushaka ku masaha 10. Uvuga ugiye hejuru yayo uvuga ko uko usinzira amasaha arengeje. Iyo ndwara rero iyo bita narcolepsy, barayita kandi ngo Ifaransa ngo syndrome de Gerino, ni indwara ifata umuntu ikamutuma asinzira birengeje, ariko atari gusinzira itiro ryo mwijoro, ahubwo kuguma yisinzira ko ku murango kandi asa yaza yabyuze. Iyo tiro riri gufashe iyo ndwara, nta nguvu ushobora gushiramo ryo kuyigwanya, ntushobora gushiramo inguvu ngo ureke gusinzira, utegerezwa gusinzira byanka bikunda. Mbere nawe wowe uhagaze urategerezwa gusinzira, nawe ugira gutegura uri kuragwana ngo ntigufate. Hakaba n'ibindi rero bindi bifatanye n'iyo ndwara, cyane ikindi kijanye no uta inguvu cyane mu maguru, kashobora no gutemba, wari uhagaze kubera afite inguvu zigenda zose mu maguru, ntusuye kumva ko ushobora kuma uhagaze. Ubwo se umuntu ahagaze akagwa kubera ko asinziriye yabitandukanye atera n'indwara y'igicuri ituma umuntu yikubita hasi. Ku ndwara y'igicuri yo twita twebwe ino intandara, yo y'umuntu aratubwenge rwose, kandi naho uca gerageza kumuvyura ntiyovyuka, izo ntandara zitaramuvako yo kwikangura ntiyogaruka n'ubwenge. Ariko iyi ndwara rero bita narcolepsy, iyo umuntu aciye gukangura ubwo nyene tuvyuka. Ese ubwo amara nk'igihe kingana cy'uko mwabibonye kibiratandukana ku bantu? Oya, ni ukuvuga atawe umuvyuye yosinzira n'amasaha 2 agashika. Mugabo kuri iyi ndwara rero iyo muvyuye umuntu ntatebayo, umuvyuye acavyuka. Nkuko umengana akantu kari kamukubise kandi adashobora ategerezwa kugira cyangwa byakunda. Iyo rero umuvyuye acavyuka ubwo nyene ntagorana. Arakanguka kandi ukabona ari nk'umuntu utarusinziriye, cyangwa akanguka ari mu bindi bibazo. Nawe bayari iminota nk'ibiri cyangwa amasegonda 30 canke iminota 5 abyuka yumva ko aruhutse ubwo nyene. None se ubwo umuntu afite ubwo burwayi hanyuma agasinzira, akagusinzira umuri iruhande ukamukangura, nta ngaruka bishobora kugira kubera ko umukanguye umutunguye nko ku bwonko, nta ngaruka bishobora kugira? Oya, uyu muntu kubisanzwe naho tuvuga ko abasinziriye aja mu itiro, ari itiro bita sommeil paradoxal, no kuvuga ni itiro mu bisanzwe riherekeza kwikangura. Nico gituma kumuvyura bitaheza ngo bimutere ingorane. Iryo tiro bita sommeil paradoxal niryo ritegura mu bisanzwe kwikangura, ni naryo tiro umuntu aroteramwo hama kikangura akavyuka. Kumuvyura rero muri icyo gihe muri iryo tiro biroroha. None se ubu burwayi iyi narcolepsy cyangwa se syndrome de Gerino iravurwa ikaba yakira? Iyi ndwara rero ingorane hari nivugwa ngo ikire, no kuvuga ko umuntu ayigwaye ategerezwa gufata imiti nk'ubuzima bwe bwose. Iyo azi yuko ahantu aza kuja nko mu nama, niyaba azi ko ava nko mu ishuri kwigisha, niyaba azi ko ava nko ku ishuri kwiga nko kuri universite canke, ibyiza ko agenda yafashe umuti, kuko ntashobora kumenya ryari riza kumufata, kandi bimufashe ntashobora kugira guhava abigwanya ngo reka gusinzira. Nawe iyo arakora ikibazo bimushikiye biramushikiye ateza gusinzira. Reka noneho tujye ku murongo wa telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika. Louis Michel arahari aradutegereje. Louis Michel, uranyumva? Ndakumva wa muvyeyi. Muraho neza? Ndagira ngo rwose ishimwe ijwi rya Amerika kuko
ibyifuzo by'abaryumva auditeri barabikurikiza rwose cyane. Ndagushimira kandi Eugenie munsubize na muganga rwose ibisobanuro mpaye biranyuze, ariko hari akabazo kamwe ngira ngo mubaze. Mbe muganga, iriya ndwara yo gusinzira umuntu agasinzira profondema, mbega umuntu ntabwo ashaka kugira icyo akaba yagenda nyirakuru. Urakoze cyane Louis Michel. Muganga Angelos, mwabwira Louis Michel afite impungenge ko umuntu ashobora gusinzira akagendera ko iyo umuntu asinziriye hama akagendera ko ntiyikangure agapfa, ntaba yishwe n'itiro, aba yishwe n'ikindi kintu yaragwaye, ari nk'umuntu afite indwara y'umutima, ari nk'umuntu afite indwara y'umutima ugahagarara nko mu ijoro aryamye, arashobora kubwira ugasanga yapfuye atigeze asambagurika ko yari asinziriye. Mugabo nta tiro umuntu yoshobora gusinzira gushikaho imwica atakindi kintu yaragwaye kindi bizoshoboka. Urakoze cyane. Reka twakire noneho na Gilbert. Nanjye mu kanya byari byambayeho aho narindi mu kazi. Ni ibintu bikunze kukubaho se cyangwa bibaye ubu ngubu? Bimbaho, ariko ngiye mbona nta kibazo kuko iyo bindekwe nkomeza akazi kanjye neza nkumva ndaruhutse. Okay, buretse gato ubwo bikubaho yenda ushobora gufasha abandi gusobanukirwa na muganga yenda icyo yakwibariza. Iyo bikubayeho ni ibintu byaje ryari, ni ibintu uhorana, hanyuma iyo bije bimara nk'igihe kingana iki? Nge bitewe n'akazi nkora mbona ari akazi benda guhera nka 11 z'ijoro nkabifata ko ari nk'ibitotsi nyine by'akazi, nkumva ko ari uko nta bundi burwayi bubiri byihishe inyuma. Byatangiye urimo gukora ako kazi? Aho utangire gukora ako kazi? Ukamaze iki kingana iki? Ni nk'amezi 3. Mbere yaho nta kibazo wari ufite? Reka mbere yaho kuko ku manywa nabonaga umwanya wo kuryama nta kibazo, itiro rigashira nyine. Ubwo wumva aho naburiye wa mwanya wo kuryama nibwo byaje. Bivuze ko ako gatotsi iryo tiro rigufata nko nyuma ya saa sita cyangwa mu mugoroba, ni nko mu masaha ki bigufata? Saa 7 rwose aho ngaho niho mbega kamfatira, ariko mbona nta kibazo ngewe kante kuko kandekwe numva nduhutse. Ariko usinzira wicaye, tuvuge uri ahantu hatekanye? Wicaye mu gatebe rwose nkasinziraho nk'utunota 10 nkumva bimereye sawa nta kibazo. Ntabwo urasinzira uhagaze cyangwa ugenda? Reka usinziriye uhagaze numva umuntu yaba agiye gupfa ngira ngo. Bibaho rero kuri ubwo burwayi turimo tuvuga. Reka muganga niba hari icyo yifuza kukubaza. Aravuze ko n'uyu munsi byamushikiye, byo ibintu bikunda kumushikira kenshi cyane ni byabaye umunsi gusa, kuko guhunyiza no kwisinzira ko ku murango yashaka kuva no ku zindi mvo nyinshi atari indwara twavuze, cyane cyane kuba wajyamye nabi mu ijoro riheze ukaba utarose kiro uko bitegerezwa, cyangwa ukaba wagiye ukangagurika umwanya muremure. Iyo ageze ku murango urashaka kugenda wisinzira ko wicaye ahantu wasanga ko urasinzira, wari ukubwira ni iryo tiro usaba wasinziriye neza mu ijoro riba ryaheze. Kuko aba bandi tubejeje kuvuga baba ari abantu mbere mu ijoro usanga basinziriye ko bitegerezwa, mugabo ku murango bagaguma bisinziraho kandi bari bagejeje kwiza amasaha yo gusinzira. Sinzi ko wewe byoba byavuye ko iyo bazasinziriye neza mu ijoro cyane ngira yo bagwaye imana two turavuga nyine. Gilbert, wamwumvise muganga usubiza ikibazo? Biterwa n'amasaha make umuntu aba yasinziriye, mbona nta kindi kibazo, kuko iyo amasaha umuntu yayamazeyo umuntu yumva nta kibazo. Usinzira ngahe ko yatubwiye ko gusinzira hagati ya 6 n'10 ari byo byiza? Guhera saa 4:30 kugeza saa 11:30 ubwo harimo amasaha ngahe buri munsi? Buri munsi nyine bitewe n'akazi uba ukora. Muganga murumva ayo masaha asinzira bahagije? Ni amasaha akwiye neza ku muntu akuze, aho amaze kurenza imyaka 16 aho amasaha akwiye kuri we. Twakire na Jean Longue. Kumva yego urahagana he? Noneho usibye ko nanjye icyo kibazo najyaga nkigira mu minsi yashize, ariko mbere y'uko wenda navuga uko byagendaga, reka mpande ngira icyo nibariza umutumire. Namubaza ni se iyo ndwara yabiterwa na virusi se cyangwa yaba yandura? Ese iyo ndwara yaba itandukaniye no gusinzira bisanzwe se cyangwa gusinzira by'umunaniro? Noneho ikindi wenda navuga ukuntu ngewe byagendaga mu gihe wenda nari ndi mu ishuri kuva primaire na segonderi. Nanjye najyaga ngira icyo kibazo cyo gusinzira cyane cyane naba ndi mu ishuri no mu rugo.
nawe ndi mu ishuri nka mwarimu arimo yigisha byaba mu gitondo byaba se na nyuma ya saa sita ugasanga ndimo ndasinzira. noneho ubwo ngubwo iyo nagiraga gutyo iyo umuntu yankanguraga yankoraho nakicura nagiraga ikibazo cyo kuzengera nkumva ngiye kwikubita hasi. ariko noneho nyuma aho mviriye ku ishuri byaje kugenda bishyira gake ubu ngubu ntabwo nigeze kuba nongera gukunda kubibona, ntabwo bikunda kuza cyane. nyuma yo kumushimira cyane kubona abagize ikibazo cy'ibitera iyo ndwara. ubusanzwe umuntu afise iyo ndwara aba afise ingorane ku gace k'ubwonko, ari ubuntu buri mu bwonko aba afise duke tuvuga nk'amasustansi cyangwa amaproteine aba ari mu mutwe aba afise duke kugira ngo umuntu abe ari normal. ni ukuvuga rero ako kantu kitwa hypocretin rero niko gatuma umuntu gafasha umuntu kuguma akanuye, kuguma ari eveye nko ku murango, aho umuntu aguma abona, aguma akanura, aguma akora, akagenda akagaruka. nako kantu kitwa hypocretin kari mu bwonko. umuntu yarwaye iyo ndwara twavuze narcolepsy cyangwa se syndrome du gerino aba afise duke mu mubiri wiwe, ubwonko bwiwe. bigaca bituma rero adashobora kumara umwanya umunsi wose atariko arisinzirira. ako kantu rero ka hypocretin yo kuvuga abantu bashobora kuba bavuka bameze uko, canke abandi kubera bagize nka accident umuntu agatura nk'umutwe hasi bishobora kwandurukiramwo ko ako kantu kagabanuka. nshuti banywanyi, mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. ariko rero aya makuru yo muri aka kanya yo naha ahumurije. mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi rya Amerika. umugoroba mwiza, murakarama.